Достор, бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Challenge number 3. This special is just fast touch, fast blue touch outside. So 1 point left. Challenge lost. On match B, the winner is red. Rajat Ruhal from India. On the 61 kilogram quarterfinal, red is Yuto Nichiguchi from Japan. Blue is Abdina Nolamnek from Kazakhstan.